Ese amakuru muri APR FC y'umusore Mamadou Sy wari uwanze kwitabira inama APR FC yari yahuriyemo n'abakinnyi ndetse n'abayobozi n'abakunzi bayo. Ese amakuru mwaramenye se byatewe n'iki kugira ngo uyu musore Mamadou Sy atagira muri inama? Tugiye kureba hamwe umutoza Daikonovic yatangaje interview ikomeye cyane. Uyu musore Mamadou Sy ngo iyi interview yari ikurikiranye, ngiye kubabwira ibyavuye muri iyi interview y'umusore Mamadou Sy kabisa. Nyuma yuko yumvishe iyi interview avuga ukuntu ngo Mamadou Sy rwose atamukinira neza kuri nimero 9 rwose ngatamwishimiye habe na gato ngatishimiye uburyo bw'imikinire y'uyu musore Mamadou Sy yananda ari kuzana umusore Twisenga Arsene. Ngiye kubabwira details ukuntu bihagaze muri APR FC, gahunda y'umutoza ndetse na Mamadou Sy ndayifite hano dossier. Ndaza kubabwira n'icyatumye atagira mu nama nk'uko amakuru zandani yaje kuba yasohoka avuga ko umusore Mamadou Sy atigeze ajya kusabana n'abandi bakinnyi ndetse n'abandi bayobozi ndetse n'abakunzi ba APR FC aho hari ku munsi wo ku cyumweru kabisa. Ngira ngo murabizi neza ko APR FC yarakoze ikintu kimeze nk'umuhuro cyangwa se gusabana n'abakinnyi ndetse n'abafana. Uyu musore we ntago yigeze ajya muri ibi bintu byabo kabisa. Ndababwira detail ukuntu byari bihagaze. Ndagira ngo twifatanye buri wese ufite iyi video kuri screen akande subscribe kabisa twigendeye neza. Buri mufana wese nakande subscribe. Hari abantu njyabona rwose nimukajye mwiteza kandi subscribe mye ukanda subscribe. Reka twikomereze nizere ko mwabikoze. Ndabizi muri abana beza cyane. Ikintu ugomba kumenya nuko umusore Mamadou Sy interview umutoza Daikonovic yari mu kiganiro n'abanyamakuru bamubaza ku kintu kigendanye no gufata Twisenga Arsene akamushyira mu kibuga kandi afite umusore Mamadou Sy ari we nimero 9. Uyu mutoza yavuze amagambo akomeye kuri Mamadou Sy avuga ko yaho yabajije umwe mu banyamakuru ati se wowe ko wamubonye kuri match ya derby ya APR FC na Rayon wabonye yarakoze iki? Ati ngiye nimukambwiye ibyo biramukinyi njyewe mfite umukinyi ndi kwa introduce cyangwa se ndi kuba nabasha kumenyereza hagati kuri nimero 9 hariya kuri nimero 9. Mamadou Sy kabisa ubwo umwuko utangiye kuba mubi cyane. Iyo interview Mamadou Sy ngo yarayumvishe niko rwose amakuru agenda atsumira ngiraho kabisa. Ko gaterview yarakumvishe rwose uyu musore binatuma atangaza ko rwose ashaka kwisohokera muri equipe ya APR FC. Ubona ko rwose bitameze neza cyane. Noneho bimwe mu byatumye rwose atajya muri iyi nama y'umuhuro ndetse n'ubusabane muri APR FC kabisa. Ibyo nabyo ni bimwe mu byatumye ataba yabasha kujya muri ubwo busabane rwose. Inyuma y'ibibazo afitanye n'umutoza, afitanye ibibazo bikomeye cyane. Umusore arapushinga avuga ko rwose ashaka kuba yasohoka muri equipe ya APR FC. Nyuma yuko nabwiye n'abandi bakinnyi benshi bagiye kuri 6 bagiye gusohoka muri equipe ya APR FC barimo uyu musore Chidebere ndetse na Godwin na Pam Asongwe ndetse n'abakinnyi batandukanye bagiye kuba basohoka muri equipe ya APR FC. Ngira ngo iyo video narayikoze uyishaka wanyacya kuri channel yanjye ukareba. Nayikoze kabisa abakinnyi bagiye kuri 6 ubwino kabisa bagiye gusohoka muri APR FC bose kabisa. Ikindi nakubwira nuko uyu musore Mamadou Sy buri bimwe byatumye atajya muri inama nkuko navuze mbikomozaho. Nyuma yuko yarafitanye ibibazo n'umutoza kabisa. We ku giti cye yavuze ko rwose atashimiye kuba yahura nawe. Mu yandi makuru ubu muri APR FC ukuntu ibintu bihagaze kabisa nuko mu bigendanye n'abanyamahanga mu kwezi kwa mbere kabisa hari umusore w'umunyamari. Ngira ngo uriya abantu benshi umaze kumenya ko ngo APR FC yamuganije, ariko APR FC contact zabaye kabisa, ibiganiro byabayeho ariko ntago baracyaganira gake ntago biraba ntago ibiganiro biranoga neza kabisa. Ariko ni time twabona umusore yaje, ariko ntago APR FC kuganiza n'abandi bakinnyi. APR FC shaka abakinnyi bagera kuri 3 ni abawinga 2 na nimero 9, ariko ngo igishoboka abawinga 2 babonye ntacyo byabitwaye. Ngira ngo ni ibyo nambabwiye, ariko hari n'abandi bakinnyi. Hari n'undi mukinnyi naberetse APR FC irimo yifuza ariya w'umunyanigeria kabisa wo mu winga. Nyarukira kuri channel yanjye nayo uyire.